Prepodavanje o Rusnacoh u Južnej Uhorskej, Jugoslaviji, otrimao dr. Janko Ramač, profesor na oddeljenju za ruski jazyk i literaturu na Novosadskim filozofskim fakultetu. Naiste bolo tako važnejše ukazati, jak trvali to ti dlugoročni або вековни міграції, преселювання, перемістання жительства і друге, як і то за собою ще ношело пошлітки, результати, як ще то odrazovalo i na nacionalni, i na kulturni, i na religijni život. Tu u Beogradze stretliše i Rusnaci koteše nje stretali. I uspostavljaju še jakiši kontakti i medzi ljudmi, kotri žiju medzi Rusnacami u Beogradze, ale i z nami, kotri sme koncentrovani, ne znam, u Novim Sadze, ruskim keresture, ljebo berbaše. Znači, že za takvu aktivnost, za takvu strategiju, kotru počali zaprovadzovati z našo ustanovi, mi še otverame i postavame vidljivi. U Etnografskim muzeju u Beogradze zakončeni Dnji ruske kulturi. Organizator bol Zavod za kulturu vojvođanskih Rusnacoh u sotrudnjictve z Etnografskim muzejom, Muzejom Vojvodini, Pokrajinskim zavodom za zaštitu pamjetnika o kulturi i Nacionalnim sovitom Rusnacoh.